Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Isomo rya gatatu mu muryango wa gatatu al-huruf ma'a at-tanwin. Ad-dammatani. Dammatani dhamma ebyiri. Iyo turi gusoma turavuga ngo un, bun, tun, thun, jun, hun, khun, dun kugeza kuri yun. Iyo twabonye ko bitemewe ko umuntu yakongeramo iri nyuguti ya nun, umuntu bavuga ngo uni, buni, tuni, thuni, ntago byemewe. Ahubwo umuntu asoma mu buryo bwo guhagarara. Nkuko tuzabibona uburyo bahagarara amasomo ari imbere, tuzabona uburyo bahagarara n'uburyo bakomeza igihe ushaka gusoma ijambo rikurikiraho. Inshallah ta'ala rero murakora cyangwa se muraza gusoma ku zindi nyuguti zikurikira muri iri somo kugeza isomo rirangiye. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.